Yo busham for bichamu na awe yesudimu. Uye penimu a wodi de minimene se utu nkwalafo. Wodi ne se enwoma yen youth ni ye a enye no. Aspeni no umum na so ba. Na obetu yenfo wotenetene ye. But minimene se this end time no. Ye wo mpenifo bia they claim to be in the movie industry. Yes, nsema film numba no. And chere se omi mpenifo a omunimode. I'm not trying to insult or diss any elderly person, but what you are about to listen no, one kasafa kwa adwendwum na bisa ho se so we penimu a obetumi edise futu ababonten ana obetumi akeka sansemwe tebusianfo yonko hwe video no. We said that we said that we said that we me call there be a more meet my reno. One. Yes, now over back home send so sandy eyo enye makono bi me kono me bo wana we na call different person tinye se bia na mtimi konsia me ma na me dia me mtimi konsia na mtimi ko we me de me hu se we nim nyansa so na sisi de manyine duru no ade ye mame se mayire me ho aye adwuma no manya sika ewiase ya japadi bibiri yamfa nko ba bia ti mimi dim sika me de biggest le mawuko me paniema bibiri me de yedai aniema bibiri be no me de yedai me wu abaku se yamfa menko atwa de ma reko so abujanfo we futua peni na de ma yen youth no. Congratulations, waya ade. Those days 15 years ago, 10 years ago, eduenumre abose yana nanom no omo frɛ we se twaka nko ne akeke na hyehyɛ mu te sɛ monks for no mu tuyefo. Nenso ene san krofo we mu obakoko bia ba no musi ho omom na ozo komutu yefo no obako sorry to say ashawo no na san krofo we gina ho na the time cry o cheso ne enkwala omususa under 84 eneda and ofele proud say on san kwala no eda. And I wonder what a penifon no, because we dey feel no anka say num Ghana mra chere say akwala nya 18 years kwa and na bia obetuma yes anoma no, but we dey under age we on anka say num nsama oka tebusianfo. These are the kind of people right now no omo industry ni mu onipa we okoye penimu bi ewo sector bia. Do you think say de ba de ne besi mami hu ma adwen comment section ho signs of end time emu eni edu no abusianfo yesu onka mu na ho na onyam kese ewo yesu dimu amen.